turagushimiye cyane mukama kuyiringabirano y'ubuzima abana bawe dufise. Turagukengurukiye cyane kuko uri Imana itugirira neza, uri Imana itwitaho, uri Imana itwitwararika, uri Imana iturinda kubabara, uri Imana itwagurira imbibe, uri Imana iduteturira mu makuba y'ubwoko bwose. Yo mpamvu tugufitiye icyizere kubyo twiyumvira kugiye kutugirira, na cyane cyane ko wowe ubwawe ibyo wiyumvira kutugirira ari byiza kandi cyane rwose. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryerana n'iryubaho mu buzima bwacu muri iyi saa iri hagati ya saa 9 na saa 12. Ubwami bwawe nibuze buture mu mitima yacu kugira ngo turindwe impanuka z'ubwoko bwose. Ewe dawa ubyagiye mu ijuru, ibyo ushaka bize birangukire muri twebwe ubwoko bwawe. Ni twebwe b'abana waho uburenganzira bwo kuza gusenga, ukadutega amatwi kandi n'iby'agaciro kuri twebwe. Ni twebwe w'abana waho uburenganzira bwo kuza gusenga, ukatwumviriza, tukaganira, ukatubwira, tukakubwira. None amaraso meza ya Yesu Kristo nadutwikira abana bawe. Amaraso meza ya Yesu Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangara. Amaraso meza ya Yesu Kristo natwikira abacu n'ibyacu, natwikira iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Amaraso meza ya Yesu Kristo aduhe kugira amahoro. Amaraso meza ya Yesu Kristo aduheshe umugisha mu byo dukora byose, kuko ayo maraso adukura kwinyatsi, imivumo, ibisuzuguro n'amakarande y'ibyaha. Kama Yesu mu izina ryawe tuje gusenga ubwoko bwawe. Kama Yesu mu izina ryawe tuje gutazira ubwoko bwawe. Kama Yesu mu izina ryawe tuje gutaramura amashetani y'ubwoko bwose, tuje gutaramura amashini y'ubwoko bwose, tuje guhindanya ibyo byose biriko biriyungayunga, biriterateranya kugira ngo bihindagije amarangamutima yacu. Nibyo koko hari igihe dutegwa n'imibabaro, kubw'ibyago bitubuza amahoro. Hari igihe dutegwa n'agahinda, kubw'ibyaha bitwugariza. Ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza Yesu. Ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere, shobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere, shobore kwama nkuyoboka. Yesu Kristo mukunzi mwiza, ni twebwe abigishwa bawe aho wahaye kuba basamura ubwami bw'ijuru. Abakristo bahisemo kutaryama, baganindiriye ko ubaha isezerano bishasha, kuba inkingi y'ukwizera, kuba inkingi y'ukwizigira. Ndagusabye mwami Imana, ndagusabye mukama Yesu, utuhe umugisha muri iki gitondo. Uyu mukristo ari ku mpande zine z'isi duhuriye muri rizamu, ngusabye ubutabazi, ngusabye uburinzi, ngusabye ubudahangara. Uyu mukristo yahisemo gusengera uwiwe wagwaye, gusengera uwiwe wababaye, gusengera uwiwe watunuye,
Mukama twifatanije nawe kugira ngo tugusabe umuhera umugisha umurokoro uzobukoze. Mukama turagusabye ibyo tugusabye. Mukama turagusabye tunezereze kuko urabishoboye. Mukama turagusabye duteture kuko urabishoboye. Mukama turagusabye uduhe kumva ko turi ubwoko bwawe. Mukama turagusabye uduhe kumva ko mu byo waturemeye byose ikicuku byuka kugusenga kwari kigukora ku mutima kandi ukaturungikira imigisha kubwo uwo mwanzuro twafashe wo gusenga. Iyo migisha turayakiriye muri uyu mwanya. Iyo migisha turayakiriye muri uyu mwanya. Iyo migisha turayakiriye muri uyu mwanya. Nituze ko mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero, duhabwe ibyishimo, duhabwe ubudahangarwa. Amen, amen, haleluya. Gukunda cyane unandakubwire Mukama yuko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga. Unandakubwire Mukama jewe reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu. Ore Mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Kristo, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo yambi cyane amahoro ya Yesu Kristo aganze mu mitima yacu. Aho warondeye ko umugabo mwubakanya guhobera bikanga, mu isi y'umwuka ndaguhobereye mu izina rya Yesu Kristo, amarangamutima yawe agira ibyishimo. Aho warondeye ko umugore wawe guhobera ukumva akanyamuneza kamwemwe karashya, mu isi y'umwuka ndaguhobereye mu izina rya Yesu Kristo, umva amahoro n'ibyishimo. Ibihera mu isi y'umwuka ndakwijeje ubutabazi nasobegwamo. Warondeye kubwira ko agukunda uramubona, ndakubwiye ko ngukunda kandi Kristo ari muri jewe aguhe kumva ko urwo rukundo ari wo mutahe w'ubuzima bwishimye ukenerereye kuri iyi si. Aho wahize ukubwira ngo mpore mama, mpore mazihorere. Aho wahize ukubwira ko uri mwiza, jewe ndabikubwiye uri mwiza. Bwira mugenzi wawe uturasa n'Imana, wongere umubwire uturasa na Yesu. Ubwire mugenzi wawe uturasa n'Imana yacu. Bwira mugenzi wawe ko asa n'Imana. Reka kubikekera nuko yakudisha, nuko yaguheraniye, nuko yakwibye. Mubwire Edo urasa n'Imana. Wewe nironga n'ibyo mwishura mubwira nanjye ngo ndasa n'Imana. Amen. Bwira mugenzi wawe uturasa n'Imana. Ubundi jambo umuntu yatusigura ijambo ry'Imana Theodosi mu Izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 yatubwiye ko ijambo rifite ubushobozi.
iyo twatuye amajambo mabi tuba turiko tugwanya ububasha bw'Imana ku buzima bwacu. Iyo twatuye amajambo y'urucanege, iyo twatuye amajambo yo gukekeranya, iyo twatuye amajambo yo gupinga ububasha bw'Imana, turiko turagwanya ubwami bw'Imana kuri twebwe kandi bitugira ko ingaruka mbi. Iyo twatuye amajambo y'ubutware, amajambo ashingiye ku bushobozi, yari yadusigaye ijambo ry'Imana igihe bavuze ngo Yesu Kristo ngo akiza amashetani ngo mu izina rya Beelzebul. Yari dusiguriye agira ikintu yubatse mu mutima wanje. Abana ariko Mana, niko ari kino n'abantu bashobora gufata ibintu bitira umwana w'umuntu wera bazi yuko ari uwabiremye, azi ngene bizogenda bizamuka adawera. Ndavuga ubu ngubu nibavuma barabira ku kanwa ko umwana yavutse. Uriko umwana yavutse kwa ngene nyina mwose ibere. Wakubaza ati nayo tutuberebere nitwo tuzomugira ikibundugura kangana kurya akagira inyenyeri akabyuha gusoma waryo umuceri n'ibirage n'inyama. Imana ubundi ni nyeshobozi. Muri izamu rero ryo hagati ya saa 9 na saa 12 murazi ko twaturanye gutora inkingi. Ni inkingi 40 zigize inkingi 40 zigaragaza ko turi abantu bakomeye. Bisigura ko mu gihe ufise igihushane c'inkingi ubutiki. Iya mbere twabonye ubwo yageze Imana ya 15 no kumenya. Iya kabiri guhurumbira intego y'Imana cyangwa integuro y'Imana ya 15 no kumenya. Iya gatatu kwicandagisha mu isi y'umwuka, mu isi bitagaragara. Babizirikanye cyane muri Zaburi y'ijana na rimwe. Iya kane kuba umwizigirwa, kuba umwizigirwa. Kuba umwizigirwa ni ikintu kidasanzwe, kuko umwizigirwa birasaba kwihanganira ibigeragezo, kubabarira, gukunda udakunzwe, bisaba ikindi kintu ariko bisaba ikintu. Iya gatanu twabonye kwemerwa. Iya gatandatu rero tugira tubona ubusuko izi nkingi 40 zatangwa n'itariki 1/8 zizosoza n'itariki 9. Ni kutigobyora. Umaze kwemerwa reka gutosekaza agaciro Imana yaguhaye ngo wige koza urigobyora. Umaze kwemerwa cha wiga kutigobyora. Kuba umuntu uwo munyantege nkeyi birashoboka. Mugabo guhora wigobyora. Ugahora ushaka guhangana n'ibigusaba kwisigura. Sibyiza. Ndasaba kubahanga. Ni byiza ko ibyo ushoboye ubikora, ibyo udashoboye ukabirekera Imana. Ni byiza ko ibyo ushoboye ubikora, ibyo udashoboye ukabirekera udasoma. Ubundi mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Matayo mu gigabane cya 17. Baravuga ibintu bimwe mu byo Yesu Kristo yakoze akiringa ku isi. Kandi Kristo ugiye kuraba inyandiko za Yohani, ubona ko avuze ati muzokora nk'ibyo nakora ndetse muzokora n'ibisumije ko nzosaba Data mugabarukiye mutabaza. Kandi bo basanga muri bazima yandi kuzokana nanje kubwo ibatize. Bibiliya ku murongo wa 24 muri Matayo 10 avuga ngo bashitsi Kafarnaumu. Abatoza kuri begera Petero amubwira bati, mbega umwigisha wanyu natanga ikori? Petero abishura ati araritanga. Petero asubiye imuhira, Yesu aramwitanga amubaza ati,
unyiyumvira ko iki ga Simoni we, abami bo ku isi abo babuguza cyangwa abo batoza ikori ni bande? Abana babo cyangwa bakavana? Petero asubiye imuhira, Yesu aramwitanga amubaza ati, uvyiyumvira ko iki ga Simoni we, abami bo ku isi abo babuguza cyangwa abo batoza ikori ni bande? Uvyumvira ko iki ga Simoni we, abami bo ku isi abo babuguza cyangwa abo batoza ikori ni bande? Abana babo cyangwa bakavana? Ni abana babo cyangwa ni bakavana? Simoni yishura ati, bakavana. Yesu amubwira ati, none abana byakabaye bitabaraba, ariko kugira ngo Yesu amubwira ati, none abana byakabaye bitabaraba 27, ariko kugira ngo nidutirimutse abo bantu, genda ku kiyaga uterere igera, ifi ya mbere iza kuduga urayifata, uyuguruye umunwa uza kuyisangamo igiceri cy'isitateri, uheze ugitore, uheze ugitore ukibahe, unangire ikori kandi nawe ugitange. Ubundi iri jambo ry'Imana Yesu Kristo abaje Petero mugamo wajije bamaze gutaha, ariko Petero nawe yari yabajijwe ikibazo, aracishirwa cyumva atararitaha, natanga ikora araritaha. Mugabo rero Yesu Kristo yageze mwana amubaza ati, mbese nige bakora? Aramubajije ati, mbese abatware b'isi ikori batanga gute? Baritangisha abana cyangwa baritangisha abanyamahanga? Ngo baritangisha abanyamahanga. Niko baritangisha abanyamahanga. Kristo yari kwitanga ndagiye atanze, umwana atanze. Mbabwiza ukuri ko gutanga inda ya bukuru kutigovyora niko guhinduka umwana w'isi. Imana ubundi Yesu aramubwira ati, niba bimeze uko none se ndi umwana, sindi umwana, ubwo nicyo yamubwiye. Yari umwana, yari umunyamahanga, yari umuyuda mu bayuda, mu Isirayeli bidasubiza. Nawe ucyakoze aciye yiyorera, acambwa ati, ariko ko tubatirimutse turigera genda umusamike. Uyu munsi wa kane arakantu kuye kuzamura mu mutima ugashingiye mu kubabarira, mu kwihangana, mu kurekurira abandi. Kuko iyo ari uburenganzira bwawe, biniganje, binigenegerezwa, binibiki kenshi birangira urutse. None rero dusaba Imana niduhuruduke. Iyo wubaha Imana, iyo uyoboza Imana inzira, iyo ugenda nk'uko Imana ibishaka, Imana ikurinda guhuruduka.
kandi Imana ikurinze guhuruduka iguhuza na buri kintu kimwe cyose ku rwego rw'ishyaka. Ntabwo ari ibintu byose, ntabwo ari amadeni yose, ntabwo ari ibisuzuguro byose tuzogenda tubanza kwisobanura. Icyo mukimenya, ahubwo mukwiye kumenya yuko hariho bimwe bimwe Imana nyene ubwayo yivuganira nabyo mutarinda. Wihererane umutima wawe, wihererane ibyiyumviro byawe, wihererane ibitekerezo byawe, usaba Imana uti menye ingingo nzokoze. Wumve ko hari ahandi hantu ho gukura amahera atari mu bumara, wumve ko hari ahantu ho gukura uburenganzira atari mu kaborego, wumve ko hari ahantu ho kwerekana umubabaro ufise atari mu gukora ikintu. Byumva neza ko ari ahantu ubwirizwa kugwanirwa n'Imana, kuko wase gutirimutsa bene wanyu, kuko wase kubabaza bene wanyu, kuko wase Imana iduhezagirisha uwo mugisha, kuko hariho ibyo twanka mu buzima bwacu, ari byo dusuzugura mu buzima bwacu, hariho n'ibyo dufitiye uburenganzira ariko twirengagiza. Imana ikatubatura, Imana ikatubona, kuko ndazi ko Petero yaruhutse arihiwe na Yesu Kristo kanahira na bene wawe. Mukama wenyine amahoro aturinde kubabara uyu munsi. Iyi nkingi yo kwihangana ukagera ku ntego y'ubuzima, iyi nkingi yo kubabarira ibintu bikamera neza, iyi nkingi yo guca iyi nkingi itubera inkinzo mu buzima tubayeho. Uyu munsi tuyishimikize, dutange indayabukuru, tubabarire, twihangane, dukore gusumba gukorerwa, dukunde gusumba gukundwa, tuzobibyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo kandi asenze mu Mana. Turengane.